Kita dimasakin hari ini sama Inang. Wow, yum 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 yum. Yang paling enak ya kalau tinggal makan doang. Panjang banget, geng. Masih panjang. Gemes. Di belakang kita juga panjang. Di belakang kita juga panjang, guys. Panjang banget. Kemas. Siapa ini digendong? Masih antri, geng. Dan di belakang kita makin panjang ya, Yumi-chan. 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 OMG. Kira-kira ya setengah jam sampai 45 menit lagi lah kita sampai masuk ke pop-up vaksin. Jadi kita ini udah 1 jam ya, udah 1 jam dari sana kita ke sini. Lama juga, Bo. Dan makin panjang. Tuh. Bayangkan kalian, gengs. Ini karena nggak perlu daftar ya, jadi siapa aja bisa datang dan isi formulir, ambil formulirnya di depan. Panjang banget. Dan bayangkan kalian, gengs, ini tempat vaksinnya itu buka dari jam 8 sampai jam 6 sore. Ini aja mallnya baru buka, mereka start jam 8 aja, kita udah nunggu sepanjang itu tadi ya. Bayangkan dong seharian bakal seramai ini yang vaksin. Tadi ini Mama start, kira-kira kita udah nunggu ada 15 menitan gitu. Jadi ini bener-bener udah 1 jam kita nunggunya. Jangan rewel ya, Nang. Nggak rewel ya, Nang. Dan ada yang bawa tempat duduk, gengs. Kalian lihat itu babangnya duduk di situ. Dia yang paling terakhir, dia bawa camping seats gitu dong. Yumi juga, Yumi bawa tempat tidurnya di sini. Yumi-chan, Apa sih? Apa sih? Finally kita masuk di garis merah. Dekat lagi, geng. Sedikit lagi. Ada yang ngoceh-ngoceh nih, ada yang ngoceh-ngoceh. Bete ya? Lama banget. Lama banget, Mama. Mana Yumi? Oh. Jammerer. Wolltest du so lange warten? Ja. So lange. Stimmt, Sven? Dan sekarang kita udah di depan mata, cuma di dalam tuh masih antri panjang, kalian lihat kan? Oh, haleluya. Sayang. Ya ampun, selama ini. Terus sayang, ntar si timernya kita matinya kapan? Stopwatchnya kapan dimatiin? Dan dia Tridensen orang? Ya, kalau kita udah di dalam, oke. Luar biasa, woi. Finally kita di sini. Wah, setelah 1,5 jam nunggu, akhirnya kita berdiri di depan si pop-up vaksin. Yes. Oh, iya. Akhirnya kita di dalam.
effort banget. Iya, Nein, nein. Ja, das bin ich. Sie sind nicht der Herr Mitstädter, das erzählt mir nicht den Blödsinn. Sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Bin Rechtshänder. Dann einmal links bitte da hinten hinsetzen. Ja. Ja, das filmen. Ja, das ist ein historisches Ereignis. Nein. Ja. Moment, so historisch kann es nicht sein, es ist der zweite Stück. ja, genau. Grüß Gott, das ist mein. Also, okay, Ja. okay. Das ist eine Familieninfo. Ja, Links. So, das unterschreiben wir aber auch gleich, weil es ja eh wurscht ist. Wollen Sie auch links? Ja, Tragen Sie das Kind mehr links oder mehr rechts? mehr rechts. Ja, okay, dann machen wir links. Genau. Ja, die Einstiegstüre ist extrem schmerzt, aber Da gibt es ein Geld, wie viel ist das nicht? die zweite. Also so mit dem Einzereignis ist es. Wie viel ist das nicht so helfen? ja. Und die Frau Mitstädter hat das gleiche Spiel. Genau. So, wenn ich nicht. Hallo Martin. Hallo Martin. Mausi spricht das nicht jetzt. Junge Dame. Ja. Die werden Sie nicht teilnehmen wollen, gell? Nur falls was Die Mitstädter, das sind dann ihre. Dankeschön, ja. Was hat's nicht? Nein, man nicht, aber wie kriege ich ihn denn? Beim Hausarzt unten noch drüben. Ah, okay, passt. Dankeschön. Wechseln aber viel trinken. Ah, das ist so Passt. Dankeschön. Dankeschön. 20 Minuten nur in Rotkraut. Ja, passt. Mach mal. Danke. Tschüss. Ja. Yay! Geschafft! Au, 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 au! Kita harus tunggu di sini 20 menit. Yes. Dan stopwatchnya sampai 1 jam 26 menit. Kita nunggu plus 15 menit sebelum mama nge-start si stopwatch ya. Gila, effort banget kan selama ini antri demi vaksin, gengs. Tadi kita belum nyapa kalian ya. Selamat datang kembali di channel kami. Dan sekarang kita habis divaksin, kita mau pergi ke toko pernak-pernik untuk lihat perlengkapan birthday-nya kakak Menta. Mulai berasa pegel. Kayak gak enak gitu. Capeknya habis Senin. Lucu. Kaos kaki Christmas. Cute banget. Tuh, kita cari buat kakak Menta ulang tahun. Wah, sayangnya nggak ada angka 10. Dimulai semua dari 18. Paling kecil 18, nggak ada 10. Ya udin, kita harus ambil ini deh, 1 sama 0. Kayak gini.
Dan mama pengen es pistachio gitu. Ya. Pistachio. Yummy. Enak. Enak banget loh. Enak. Mau coba? Coba. Mantap. Mantap. Rekan kerjanya abang juga vaksin. Taisa. Ini rekan kerjanya abang ini nih. Antrilah di loket. Kita pulang. Anak siapa ini terlantar? Siapa ini di lantai begini? Astaga. Pulang kita, Nang. Pulang. Gengs, ini kita udah di rumah lagi dan ini kita siap-siap mau makan siang. Abang lagi jemput kakak Menta dan abang Kocik plus kakak Zoe sudah dijemput. Ayu, jatuh. Jangan main jatuh kau. Tuh. Ya. Dan hari ini kita itu lucky banget. Soalnya kita sempat mampir ke rumahnya Inang. Karena kita sudah nge-manage sama Inang. Kalau seumpamanya kita nggak sempat jemput kiddos, jadi mereka yang jemput. Ternyata kita sempat jemput kiddos, tapi sebelumnya Amang Inang udah masak buat kami dan ini kita udah bawa pulang semuanya. Kita dimasakin hari ini sama Inang, ada spaghetti. Spaghetti buatannya Inang juga enak banget ya. Ini dari Amang ada 2 keju kayak waktu Halloween kemarin kita ngeraklet. Ini raclette cheese segede ini, ampun ini berapa ya beratnya? Setengah kilo kayaknya ya. Beratnya 812 gram, Bo. Berat banget ini. Iya. Dan ini keju kesukaannya abang. Dan ini berat 700 gram. Lumayan, keju gratis. Lalu ini dia spagettinya. Tunggu Nang, tunggu. Ini saus spaghetti bolognese ala Inang. Lalu ini ada mie-nya. Wow, kita tinggal makan doang nih, gengs. Happy banget. Hai, gengs. Jadi kita mau makan spaghetti buatan Inang Simatua. Tada! Dan ini ada cheddar cheese buat taburan karena keju parmesannya kita udah habis. Tuduh. Kita panasin lagi. Wow. Ya.
Soyam ini buatannya Inang. Pakai wortel lagi di dalamnya. Kamu, Menta udah buka cheddar cheese-nya? Cheddar cheese. Louis. Boleh cheddar cheese. Wih. Yes. Salz. Soll ich noch mit heißem Wasser? Wih, harus disiram dulu pakai air panas nih. Dan ini kita kasih sedikit olive oil. Darf ich kurz? Bitte. Wih, banyak banget ya. Ja. Oh. Hey, sorry. Das selber machen. Ja, bekommen. Ja. Tuh, sausnya sayang. Tabasco. Mereka semua pakai ini, Mehr oder? pakai cheddar cheese. Du entweder mit Tabasco. Sisa parmesan deh. Danke, Oma. Makasih Oma. Tuh ini spaghettinya Inang. Wow, yum 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 yum. Selamat makan. Makan. Abang pakai tabasco. Top. Hmm. So lecker. Yang paling enak ya kalau tinggal makan doang. Dann aber nicht Wurst nicht. Ja, komm schon. Yum yum yum. Viel gila. Menta pakai kejunya banyak banget. Kamu udah merasa ini pegel banget lengan sebelah kiri. Dan banyak banget yang tulis komentar waktu di vlog vaksin kami yang pertama, yang kenapa kami divaksin itu tuh. Banyak yang bilang setelah vaksin selera makannya bertubi-tubi ya, nambah. Jangan so viel Käse. Banyak banget kayaknya. Selera makannya menggila gitu. Kalau kami sih dari vaksin pertama biasa aja ya. Gak tau yang ini. Ini kan karena memang jam makan siang waktunya kita makan. Mungkin nanti kali ya. Lagi. Bu Swi lapar. Ngantuk dianya, ngantuk. Aduh, parutannya lama banget dipakai kalian. Bisa Gojek? Aku sayang mau tabasconya dong. Oh, Iya, rasain. nur da, oder? Iya. Luar biasa tadi antrinya panjang banget beneran sih ampun. Karena udah sekarang ini masuk musim gugur dan sepertinya bakal lockdown dan semua udah wajib vaksin ya, udah harus. Warum sagst du das jetzt nochmal? Bitte so, ja. Pakai tabasco lumayan lah. Rasanya kecut gimana gitu. Und du willst, indonesische Sambal ist trotzdem der Best. Nih lah, pastilah pakai sambal Indo yang the best, bukan tabasco. Keine Ih, makasih banyak Inang, mau ada godang. Makasih banyak Oma. Ich weiß viele leckere Käse. So lecker Käse. Padahal Mama tadi bilang ke Inang, iya bungkus aja buat kiddos Siap, makan siap. gitu kan. Siehst du schon? Hey, gut. Hallo. Ternyata banyak banget panci-panci yang dibungkusin. Meine? Na, ist ein Zauber. Kita bisa makan ini buat makan. Und meine? Auch, denke ich. Hey. Habis. The bomb. Der Baum. Sollen wir makan dulu ya? Makan dulu ya. Es kann eine zweite Portion gemacht werden. Makan dulu ya. Kita ambil porsi kedua dan kita udah bilang bye-bye kata Menta. Warum so schnell, bye-bye? Ja, warum nicht? Bye-bye lah. Nein, länger machen. Kalian masih harus bikin PR? Yummy. Ja. Bye-bye gengs. Bye. Bye. Sehat-sehat semua ya, sehat-sehat. A few moments later. Gak berhenti-berhenti makan spagettinya, geng. Ini juga gak berhenti-berhenti
ngeparut keju. Astaga dragon, astaga sepahanci. Tadi mama bilang apa? Untuk makan malam juga bisa. Mana ada untuk makan malam. Ini, aduh spaghetti dari Inang, laris manis, luar biasa. Vamos. Nggak berhenti mamam.